Whaatalo whatu talafolo Radio Samoa le nei fo i tae au, usi mai whaafonga o talo le asolulu. Na mua na foa ai ele I mule pito I lunga le Loafers Lodge I Wellingtone. A o whaasolo peso e so e ngā leo I le mafua anga le mūtele I Wellingtone ana nafi, ua mau waisoi fua le to aono, ai olo o tausa I lia pea nisi, o moli maune ia nisi e no fuai. Reportia le staff nisi o moli mau, o le mua o le nofua pe tusa leo le afol se fulu I le po le asunga fua, ma e ai le alarm, ma o le ana o mai ai fafo ma le fale. Na uma le ato e fo I tutonu, muli ai to e tupu le isi mulo na lua. Ele o mawhaiona wha amautino mai ele ofisa o leo reporti o le ana wha alua na mule Loafers Lodge I le po le asunga fua, ma le wha mtalanga. O lo o wha au ngā uma moli mau nei iso enga o lo o whaia. E ui la ele o tele se tala mai leo I moli mau nei. Paule reporti ele ofisa o tinei mua tu ina mai. O le mua ana nafi, o lo iai se tu langa masalomia. E o mai le tau nei o lo tu mau lava le fuai numero o tino maali liu na mau e tutonu o le fale, ma o se taimi o le so, o le amwhai o nā sia leo tutonu o le fale moso enga. Ai mo I latu o lo o fia fesoa soani I tangata a fia, o le wa yai le Mayoral Relief Fund wha apitoa mo tangata o le Loafers Lodge, ma e o mai le tau nei, wa au sia le fitus fulua feta la o fua I tupe. Wa umalefono le council koa, ma ua le wha ma vaile pule nu talavoia Ben Bell. To atele tangata le community na nga I atu lango le pule nu, a o whaiele fono tanga ma councillors ana nafi, po o councillors fo I neina wha atala sanga ya Ben, wanta ta wana wha ma vai mai. Beita e sa fono tanga na toe wha solomuli ai lea mana onga, ma wha ato ese councillors I tangata o koa. Mai moli maua nisi o tangata na nga I atu lango le pule nu, e le tatawa na alu ese, o la tau palota lea sa whaia, ma e tatau o na mana ia. E le ngata I tangata le community a o leana iai manisi o pule nuu mai I tū malo tua oi. Na whaatasi atu ana nawhia lango le nofo peo bell e wha wau lona to finga wha pule nuu. Ai mole pule sili a Stephen Parry lea e le leilo la ua vama le pule nuu e le o manino mai le taimi nei po o le ale tūlanga o iai. Ai mai se tasi o tangata le community na iai ana nawhi o le pule nuu na tōwhia a o le pule sili o ia ua na o se tangata whai ngā luenga. Na o nai minuta talo na whaatawe le council a Timaru le fale sa wha amautu atu I ai whai ngā kengi Timaru, ai a mataloa ngā luenga masini e tu uai I lalo. O leo wha amaunia mai le council a Timaru, wa ia whaatawina le fale le nei sa whai manofua ngā autu. O le rebels ma le devil's henchmen, ma e le o mawhaiona wha alawa I tele mai I tua le tau na whaatawai. O ana nafi na wha amautu umai pe pol whaatawina le fale, ma e a whane le whai le fiafi, ua tele I nei lalo umavaenga le fale ua mai atalepe masini. Sa nole pule nuu Nigel Bowen, ua to atele tangata o le community e whaasea ma whaalia lo lato popole, I le whaatupu la I o kengi I tutono Timaru, ma o le whaaiunga ma le ngālwe ngāna nafi, ua o se wheau lea e le talia e le itu ma lo kengi. Ua whaamaunia mai ai fo el pule nuu, o le ato e whaatau e se le whanua ma whaau ngā mō pisinisi. A o alu I lunga tului totongi, whaapele tau o whale le telo vaenga o New Zealand, o Southland le vaenga o pito I tau ngō fie. O Southland le o sau I whaatusa tusanga I se lauta lai tau ngō fie I whale mautotongi po o whale rent, whaatusa isi vaenga o New Zealand, tu mai fo I le maketi o whale whaatau, o Southland foi e tau ngō fie I lava. I mole maua se tasi o sui o le pūlenga le Trade Me, Kevin Lloyd I tala le One News, e ese fo I le maketi o whale le Southland lato whaatusa, I le sapalai ma le mana o tangata I isi vaenga o New Zealand, ma o le mafuanga leo le tau ngō fie. E le o whai ngō fie le tau ngatau le soi fuanga, alu I lunga tau o whale, ma le telo pili totongi, ma o le masina fo ile nei ua tolu I ai masina sosoo o whaamawina le alu pe I lunga o le tau e totongi, mō whale rent. Ma tala muli, whaata ia le tina au kilani le tatala atu le sukalati, ai mua ma I fafo le ilo. Reportia le One News o le tina papakura ia Teresa Stevens, na ia whaatawina mai le sukalati o le tu ainga le Whitakers Sante Bar, mai se tasi o whale o loa la lato pitonu I le aso sa, beita ai, whaata ia le tatala atu, ai mawai le ilo. Na toi fo il whale o loa ma le le fia, beita ai o atu ai te ena mai il whaatau o loa, e le mawhaina sao nei whaamtalanga. A o whaatali pia le tinai se tali le Whitakers lea e ana le sukalati, wa moli maule sa upo le whale sukalati lunga le One News, o lo o whaia enga, o lo o maua mai iata o le sukalati, e whaatu a umaso iau ngā ai po le expiry date I le masino Iulai o le tausanga nei. Tala nā mole nei tai au.
manuia le nei aso.